I pozdrav ljudi, ovdje je Gaming 180. A danas, kao što možete vidjeti u naslovu videa, vam pokazujem obavijesti o kanalu. Odnosno govorim vam obavijesti o kanalu. Pa evo, prvo bih se htio zahvaliti za 5700 pogleda i 130 subscribera. Nadam se da ćete nastaviti ovako i da ćemo uskoro proći 6000 pogleda i 150 subscribera. To bi bilo jako lijepo i meni je bilo drago. Pa onda da krenemo na druge obavijesti. Kao što vidite, Facebook stranica već dosta dugo postoji, nema baš lajkova, ali volio bi da je lajkate zato što ćete preko nje najbrže saznat kad objavim neki novi video i neke još stvari koje ja objavljujem. Znači, to je bilo dobro da lajkate. Onda također najgledaniji video je prošlo 600 pogleda i to sam jako sretan zbog toga. To je velik uspjeh za mene, nisam uopće mislio da ću tako imat videe koji su toliko puta pogledani. Onda sad znači, kao što ćete tu moći vidjeti, zadnjih 4-5 videa jedva da imaju po 4 lajka. Evo ovaj ima 5, to zato je Minecraft. Pa bilo bi mi drago i volio bi kad bi vi malo više lajkali te videe, kad bi bili aktivni na videima, zato da mi nagradite za taj trud. Evo vidite kao što ste ovdje 11 lajkova, 13, 12, 9, 8, 12. Znači, to bi mi stvarno bilo drago i više bi snimao vjerojatno kada bi mi vi znači bili aktivni na videima. Onda da vas još obavijestim da ću vjerojatno uskoro početi snimat novi Minecraft serijal i možda malo kasnije ću i snimat malo o Raspberry Piu, da vidite kakav mu je znači operativni sustav, možda i neko programiranje, ovisi šta ću sve do tad naučiti i da li će mi se dat i da li ćete vi naravno htjeti. Pa mislim da bi to bilo to. Ne zaboravite znači subscribe-at se, lajkat ovaj video, komentirat, lajkat Facebook stranicu i to je to. Pozdrav!